akana ko ari miliyoni enye cyangwa se niba mvuze akana bara nonoze kuma umubare ngabo rero basore Fabien Dube azamuka ndetse na Bekera bari kumwe na Vira ariko Vira arasigaye Vira yamwatakira kuri ya Wasake hariya bazamutseho Fabien Dube akaba azamukiye na Jema Darius Gomera Bekera ese baraza kwizamura kwa mutwe cyane ko ubwo abantu bakurikiye igare Dube amakuru meza yabonye ko kugeza nguko breakaway yasigaye amaze kuvaho uyu musore umusore w'ikipe ya Bingo Giacomo Vira ubundi umwanya wo kwinsisa kuko ikipe ikeneye amafaranga ikipe ikeneye amanota kubera ko amanota babonye ntabwo baraba ikipe ya World Tour. Fabien Dube ari ku mwanya wa 4 amasegonda 9 nuvuga ngo kugeza ubu ngubu n'amasegonda 9 n'amasegonda 9 yonyine uwitwa Fabien Dube arimo arasigwa na mayo jaune William Luceref. Ese uyu musore yitwa Bekera afite ubushake bwo kuba yafatanya na Fabien Dube bakaza inyuma kandi hari ndabona groupe mayo jaune yamaze gusara bakaba barimo abasore barimo Akiru Arefaine ari imbere ndabona attaque ya Isere Pimiatek William Luceref ashyize ku ruhande William Luceref matunga groupe mayo jaune bagiye kuzana ndabona Dawiti Emande ku mwanya wa 2 undi aragiye ugembe tujye kuya breakaway y'abantu batatu ariko ndabona uyu musore ni Giacomo Vira sanga uri kugenda sigara ndabona no groupe mayo jaune bari kwesisa William Luceref harimo Manza Bayirike Karadio aracyarimo muri no groupe kugeza ubu ngubu ndabona abasore ikipe ya Lotto Destiny akaba ari nimero 113 akaba ari Logan Kiri ni champion wa New Zealand akaba yazamutse muri ikipe muri uno mwaka ese araza kuba yabasha kwifasha kugira ngo azamuke uko byabyiza kuri kukirana Ewan Caleb umwe mu sprinters beza cyane bazwi kuri Champs-Élysées iyo Tour de France irangira cyane bigendeye kuri technique ya aerodynamic kuko ni mugufi ariko numwe mu bantu beza nabo twagize umwe mu bantu bashoboye guhangana muri sake na Peter Sagan umaze gutwara etape nyinshi za Tour de France akaba ari kumwe na Muze Edimerix uyu mugabo Edimerix yabaye mu mwaka w'1940 na kangahe yakiniye umubiri ukomeye cyane ubakiye ikibumbano hariya i Bruxelles numwe mu beza kuko yatwaraga Grand Tour ndetse akaba mwiza mu masiganwa y'umunsi umwe mu cyo bitita Monima na amasiganwa ku munsi umwe ni Monima zijya nko kuri 7 niba nibeshye amasiganwa za Strade Bianche harimo amasiganwa nka Tour de Flandre ndetse n'amasiganwa za Paris-Roubaix yakiriwemo na Areruya Joseph ubwo yari mu ikipe ya Derico Marcel. Hanyuma rero Tete de la course bari babiri ariko groupe y'abandi bakinnyi bane nayo ikaba yamaze kubegera mu gihe bageze hariya za Kimisagara bamaze kurenga Maison de Jeune bamaze kugera hariya hafi n'urusengero rwa Restoration Church abazara za Kimisagara. Groupe rero Tete de la course bakaba bamaze kuba abakinnyi kugeza ubu ngubu batandatu baze kugera kuba abakinnyi batandatu kugeza ubu ngubu abakinnyi batandatu kugeza ubu ngubu ekipe ya Team Port Cometa ndetse yewe akamo Eritrea akabamo Total Energy no musi yakomeje kugenda ihangana cyane kuri uno musore Dube urabona ko arimo arareba inyuma cyane kuko Dube arabizi ko ari gusigwa amasegonda Dube arabizi neza ko arimo arasigwa amasegonda n'umusore witwa Dube arabizi neza ko arimo arasigwa amasegonda 9 gusa na mayo jaune. Sprint ya Kimisagara nayo navuga ngo na avantage kuri Munyaneza Didier ko nta muntu uri kurwana classement general cyangwa se kurwana classement reka kilometero 5 za nyuma rero kilometero 5 za nyuma tugiye kuzamuka kwa mutwe aho mu bice bibiri igice cya mbere ukireba ku muhanda hariya akaba ahantu hamamo ikorosi ku muhanda ujya mu Gitega cya hafi ujya mu cyaha hariya ni gutangiye kubona agace kandi ka kabiri kazamuka kagera ku murongo ukimara kubinuka hariya rero ikintu kibaze ko gisigaye baza kuba kwerekeza Nyamirambo byose bigiye kubera Nyamirambo Kimisagara bari umukino w'amagare abangaba bagira amahirwe uko ndabona hano komande yose yafashwe na William Luceref Junior uyu munsi wahuye n'akazi gakomeye cyane kubera ko ekipe ya Sude Quick Step ntabwo igeze imubanira ntabwo tubona nibura bakontorora isiganwa dore iyi groupe izamutsemo babiri harimo abasore ikipe babiri ikipe ya Port Cometa harimo German Dario Gomez Bekera hakaba bazamutsemo Elirayo Dopakora Jonathan Nestrepo Valencia ese biraza gukunda mu bandi kandi bazamutsemo umunya Eritrea harimo umunya Eritrea rero nimero 104 nimero 134 nibyo ni umunya Eritrea rero nimero 134 akaba ari Zerai Nahom Alaya
ari kumwe rero n'umusore w'ikipe ya Astana akaba ari Ikandose nimero ubu ngubu kugeza ubu ni kweza no wakane kuri classement general ninde ufashe commande rero ikipe ya Politico Meta ibifashe mu biganza kubera ko bafite amahirwe yuko mu gihe cyo uyu musore ni Germain Dario Gomez yaba akoze isaga Becera agakora ibishoboka byose akabaza gusetinga neza El Rayo do Pacora Jonathan Valencia Restrepo ahangaha biraza kuba tugiye kubona etape ya munani itaha muri Colombia maze abanyakolombia bavuga bati nkuko twagize abandi beza barimo nka Rodrigo Contreras bagatwara etape hano mu Rwanda ntawe utaba rero ngabo rero uko muri kubona rero bazamuka berekeza kwa Mutwe twagiye kwa Mutwe David tugiye kwinjira muri zone pave nabwiraga nugera hari imbere ku muhanda ukatujye cya hafi nako agace ka mbere ko kuzamuka kwa Mutwe karangiye aho rero tuba tuvuye mu buhaname ari akantu ka metero nka 20 gafite ubuhaname buri hejuru nyuma rero dore icyo bisaba rero reka mbabwiye tekinike kunyonga mu ipave iyo ugiye kwinjira mu ipave ugomba kuba wamaze gukora ibintu byose wasabwa gukora byo guhindura vitesse yawe kubera ko niba muri kureba neza kuri no gari rya Destiny igari rigenda ryicundagura ntabwo rero wahindura umunyururu igari kwicundagura kuko iyo uhinduye umunyururu utusimbuka bivuze iki rero iyo ugiye kwinjira mu mapave ugomba kwinjirana iminyururu yose ishoboka ugomba kuzamukana kuko nta na kimwe gishobora kubaho cyo guhindura bivuze iki rero bivuze ko speed utangiranye hari hasi kwa Mutwe niyo ugomba kuba uminukana kuri muhanda uva mu mujyi akaba rero ari groupe y'abakinnyi bagera kuri batandatu abakinnyi babiri ba Politico Meta umukinnyi umwe wa Total Energy umukinnyi umwe wa SNM Pretec umukinnyi umwe w'ikipe ya Eritre ndetse n'umukinnyi w'ikipe ya Astana kugeza ubu ngubu akaba aribo bakinnyi rero batandatu bari imbere cyangwa se abakinnyi bayoboye Tete de la Course bayoboye iri siganwa muri rusange akaba rero aribo bakinnyi bari imbere akaba rero ari ibirometero 3 ndetse na metero 800 akaba ari metero 3 ndetse na metero 800 bisigaye kugira ngo abakinnyi baze bagere hano ku musozi aho hanyuma rero tukaba abakinnyi bakaba bamaze kuva mu mapave ni ibirometero 3 ndetse na metero 500 bakaba bamaze kugera ariya kuri 40 ese niwe mukinnyi uza kugera hano ku murongo ari uwa mbere abakinnyi batatu bari imbere bafite abaceza inyuma nabo bagera kuri batatu mu kanya gato ya metero 3 ndetse na metero 500 baraza kuba bageze ahangaha mu gerero groupe Mayo Jaune nayo yamaze kuva mu mapave bamaze kugera kuri 40 ibirometero 3 ndetse na metero 200 bazamuka ariya kuri 40 urabona ko Tete de la Course bakaba bamaze kugera hariya bamaze kugera ku ntwari Tete de la Course bamaze kugera ku ntwari bazamuka abakinnyi ndabona ari abakinnyi batanu bayoboye iri siganwa muri rusange abakinnyi batanu bayoboye iri siganwa muri rusange hanyuma Kayishema turi kwinjira mu birometero 3 bya nyuma n'abakinnyi batanu ariko Kayishema mu gihe tugera mu birometero 3 bya nyuma abantu bategereje igare bareba urukundo ndetse n'ubwiza bwayo twabwira ko hari inkuru nziza yo kubahindurira ubuzima akanyenyeri 586 urwego akanyenyeri 586 urwego iyo umaze gukina aho ngaho rero ufite amahirwe yo kuba wakegukana ibihembo bitandukanye harimo imodoka ya Hyundai Tucson ugomba gutsindira harimo kandi moto itsindirwa nyuma ya moto rero kandi ushobora no kuhatsindira ibintu bitandukanye mu gihe ibintu bitandukanye watsindira reka mubwire ko harimo telefone 3 buri munsi harimo amagare y'abanyonzi hakaba n'ibindi rero kuba kuri iki cyumweru hari abantu babiri bazatsindira ibihumbi 500 rero bya Minervare waba wifuza rero gutunga ikinyabiziga cyawe ikindi gihe cyawe uno munsi wa nyuma ukurikiza gukinira moto ukazayitsindirwa ku munsi kandi akanyenyeri 586 urwego ubundi winjiye mu banyamahirwe Minervare ukaba uzi ko ikwiye ku bana bawe ukaba uzi ko hari moto imodoka televiziyo ndetse n'ibitandukanye ngaho rero David ahagiye kubera ibintu ndabona bose bazamutse ariko ikintu kirimo rero babwira ko byose biraza guhinduka bigeze kuri Kigali Pele Stadium William Joseph arazamutse kwa ko imbere mu hajyemo Fabien Dube ndabona ikipe abarimo umusore urimo Laurent Blake azamutse Manzi Abayirike Karadi Arensisa ubu no tugiye kuganira urukundo
hanyuma rero muri rusange nkaba nababwira ko nyuma y'uko uhinduriwe ubuzima igihembo gikwiye akanyenyeri 586 urwego ibihembo bigiye bitandukanye Hyundai Tucson rizatsinirwa tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu, ariko n'ibihembo bindi moto Minerval ku musejo abanyamerika babiri baraza kubayibona. Turababwira ko rero numara kuba wabonye icyo gihembo Kayishema wikitwa Techno Market Printing House, nuvuga ngo niba ushaka kubrandinga neza iwawe cyangwa se aho ukorera cyangwa ikindi cyari cyo cyose, izi modoka tubona zibrandinze, imyambaro abantu babrandinze muri rusange, navuga ko Kayishema Techno Market kugeza ubu ngubu rero niba ukeneye guhesha isura yawe kinyamwuga business yawe uragana no Techno Market Printing House wifashisha ikoranabuhanga rihanitse n'imashini zigezweho muri rusange mu gusohora promotion, muri promotion material, conflex material, banners z'ubwoko bwose bugezweho n'ibindi byose wakenera muri rusange bijyanye na printing na branding. Urasanga Techno Market hariya mu mujyi rwagati i Kigali mu nyubako ya Tedemiri ahateganye no kwa Namage. Nuvuga ngo baraguha service yihuse kandi inoze. Ku bindi bisobanuro niba ushaka kugana Techno Market Printing House urabamagara kuri 0778158800 cyangwa se ubasaye kuri website yabo ni wa@technomarketrwanda.com. Kuri tapi barahatambutse ikipe ya Politico Meta ikaba ari iri gukontorora kugeza ubu ngubu, harimo indi groupe ijemo Dawit Yemane, inyuma yaho murabona William Roser Fruganzu Junior bakaba bazamutse, Dodani ya mbere arirenze, utugeze muri kilometero 1.600. Aha rero niho byose giye kubera. Ndabona hariya Resrepo Jonathan Valencia akora kwituma nabwira mutoza ati isigiye cyaba ari iki, ariko kandi baracyamukurira hariya, ikipe atanga ubutumwa bwa nyuma hariya. Uyu ni Elirayo amukururira uyu musakina na Gomez Bekera marakina Klasoma Generale, ndetse kandi n'uyu Resrepo agakina Klasoma Generale. Ese aba ari etape ya munani kwiri, ariko kandi inyuma bafiteho Ikani Dosiev akaba umusore w'ikipe ya Astana Kazakhstan hariya muri Kazakhstan. Inyuma kandi hakaba dore hano William azamuye kadanse, kadanse azamuye rero kandi ayizamuranye n'umusore wo muri ICE Premier Tech akaba ari Moritz Krejci. Bazanye kandi n'umusore w'ikipe ya UAE. Politico Meta iracyakomeza, Politico Meta ya Kensista. Ndabona ubutumwa butari bwiza cyane mu maso y'umunyakazakhstan akaba ari Ikan Dosiev. Hari ukuntu utangira kubona umuntu atangira kwigenga, ariko Dawit Yemane agiye kujoininga no groupe ya 6. Aha rero uri kugabanya amahirwe yo kuba watsinda, bagiye kugera kurya nyuma. Hanyuma rero munarakubwira ko Mayo Jone William Roser asiga amasegonda 30 niyo mpamvu atangiye kwensista, kuko kugeza ubu nta kintu agomba gukora, nta muntu mu ikipe bamukoreye, byose agomba kuyaranira kugeza ubu. William Roser ari mbane nsisa, William Roser ari mari bako atakuye gukora amakosa yakoreye hano umwaka ushize angani watakaje umwenda w'umuhondo kubera ko byaje kurangira Enoch Mrobranis yambara umwenda w'umuhondo bita binarangira kuri Canal Olympia. Ese William Roser fremera habaye kosa, twagize ku cyitwa La Flamme Rouge, nuko ngo tugize mu kilometero ya nyuma. Mu kilometero cya nyuma mbabwira Resrepo aratuje David. Resrepo aratuje, ariko nawe yatangiye gusa naho yegera. Mbibutsa ko kandi hano muri iri siganwa turi kumwe na Kevent rero gufasha kugira ibihe byiza nabo muri kumwe. Kevent ihuza inshuti zigana ijambo zidategana zikungurana ibitekerezo kandi bikaba ari nta makemwa. Kevent wayikoresha muri cocktail, Kevent ni inzoga wanywa yonyine, Kevent yaba iyo mu icupa rinini cyangwa se mu icupa ritoya, murayisanga ahantu hose, haba muri supermarket, mu tubari, muri hoteli, muri rikasowa, muri butike ndetse n'ahandi hose. Ironi Kevent ni mugane Gashemere Business Company Limited bashakwa uramagara kuri 0788389497 tari twinjira irya nyuma bamaze kuri kata bajya gukata muri rya cross rizamuka ritanye no wa musozi neza wa Norvege. Kayishema ikorosi rimwe noneho bakahita bagera hano kuri finish kuri uno murongo. Ikipe ya Politico Meta Buchere yamaze kwemera kuba igitambo cy'uno munsi. German Dario Gomez Bucera yabonye ko byose bishoboka akaba afata umwanzuro. Ngaba rero batangiye kuza, turi muri kilometero cya nyuma. Politico Meta ese hari umuntu witeguye kuba yaza akaba yajya nyuma. Politico Meta cyafite ibintu, ndabona Desteve reka ibimenyetso bitari byiza, arajya umunya Eritrea
Lesepo Jonathan Valencia inyuma ndabona Dawit Yemana azamuka ese n'indi uza gutsinda etape yazamutse umusore wa Lesepo Jonathan Valencia yamaze kuzamuka yamaze gucomeka mu igare rya Bekera ndabona abantu batangiye kugaragaza ibimenyetso bike harimo nka Datiev ese biraza gukunda Politico Meta irigurira ko yakora ibirenze mayo jaune ari ku masegonda 20 kugeza ubu ngubu ese araza gukora uko nibigenda gutya arongera kuba agira ibihe bibi cyane hano kuri Mont Kigali ekipe acceleration hariya ku ikipe ya Politico Meta attaque acceleration nza cyane hano araccélera Politico Meta ese biraza gukunda Datiev arakurikira arayatigara Datiev Politico Meta Bocera German Bocera muri metro za nyuma Bocera bose Bocera aza kugera hano Lesepo yakuyeho Bocera Datiev arakurikira nta muntu ufite amaguru ko yakurikiye uno musore wo muri umunya Colombia Lesepo arategereza contre attaque Lesepo nawe arataka Datiev arakurikira biranga Lesepo Jonathan Valencia bija muri metero za nyuma Valencia Lesepo arakurikira gaturebe rero Politico Meta sprint araza cyane akora sprint hariya Politico Meta biraze Politico Meta birayigoye Israel Primatek Israel Primatek Team Politico Meta yakomeje kurwana Team Politico Meta yarwanye mayo jaune William Junior Serefu ibyo kurwana kuri mayo jaune bikaba byanze umusore witwa Blackmore Wesley Primatek Blackmore Israel Primatek akaba ari we ugeze ku murongo ari uwa mbere Blackmore Manizabaye Eric Karadio William Rosefu yatakaje umwenda w'umuhondo Manizabaye umunyarwanda wa mbere wambutse umurongo William Rosefu Junior yatakaje mera wikudutse yamaze gutambuka umurongo reba hari icyo umusobanuye umuntu araturufuze nk'ugiye gupfa Mont Kigali hano bisaba ko umuntu ugomba kumutwara neza yitonze Blackmore Joseph yambaye mwenda w'umuhondo asambara umwambaro kuko yasigagwa amasegonda 2 gusa na William Rosefu ntabwo azabyibagirwa ntabwo azigiye kumbura Mont Kigali 2023 niwe yatakaje umwenda w'umuhondo enoke muri Brana wambara ezi kipe ya Tudai Quick Safe iraza gukora iyihe tekiniki ituma usubirana umwenda w'umuhondo Matsengesho Vekeri nawe atambuka umurongo Mont Kigali wayibonye nicyo umusozi uvuze iyo bategura umukino w'amagare bategura mu misozi ku bakinnyi barababara ku bafana tukishima ku bafana abantu barishima ku bakinnyi abantu bakabara umusore witwa Blackmore no musore witwa Blackmore ku munsi w'ejo yari yabaye uwa gatatu kuri individual time trial ahita ajya ku mwanya wa kabiri kuri general classification ari kurushwa amasegonda 2 na William Junior Serefu uno musore Peter Joseph Blackmore akaba rero akaba afata umwambaro w'umuhondo kugeza ubu ngubu kuri provisional general classification kugeza ubu ngubu akaba afata umwambaro w'umuhondo umusore wa Bingo W Blackmore tayari nkuko twabivugaga rero ntabwo bikiri provisional ahubwo Blackmore akaba afashe mayo jaune nyuma ya Itamar wambaye mayo jaune kuri etape ya kabiri undi mukinnyi wa Israel Primatek akaba yambaye umwambaro w'umuhondo nyuma ya Itamar wambaye mayo jaune undi mukinnyi wa kabiri wa Israel Primatek ikipe irimo Simon Chris Froome akaba yambaye umwambaro w'umuhondo ni yitwa Blackmore umusore Blackmore wa Israel Primatek Blackmore akaba yambaye umwambaro w'umuhondo kugeza ubu yawukanye ino etape ya Musanze Mont Kigali Blackmore atanambara n'umwambaro w'umuhondo witwa William Junior Serefu umwambaro w'umuhondo
arawutakaza. Hanyuma rero mu gihe abakinnyi bakiri kugera ngaha tubabwiye ko n'ubundi ni benshi tuba twajyanye baduherekeza kugira ngo tubashe kubagezaho ino Tour du Rwanda live. Ariyo mpamvu rero iyo ushaka kumenyekanisha ibikorwa byawe ugana RBA kuko uramamara kandi mu gihe gitoya ibikorwa byawe bikamenyekana. No tugiye gufata akanya gato kugira ngo twamaze tuze kugaruka n'ubundi turareba muri rusange uko abakinnyi bageze hano ndetse no kugira classification n'ibihembo byose tuzakomeza tuganiraho uko aka gace kagenze.